اف چاغ و هەموو چاغاوە بخێر تەماشاکەرێن هێژا ئەسۆزان بابانم لەگەڵ وەرمەش بۆ پێشکەشکردنا خەلەکێکە دن ji bernameya Rêya Kurdistanê. Her wekum dizanin di encama rêkeftina di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta demkî ya Sûriyê ya Şamê biryar bû ku ji xwe agirvestێk hate ragihandin ji hêzên Wezareta Parastina Sûriyê. 100 kesan derbasê Hesekê û 90 kesan jî derbasê Qamişloyê bûn ji bo vêyekê ku rêkeftin bikeve warê cêbecêkirin û hêzên Sûriya Demokratîk û asayişên navxwe têkel bibin ya jî entegreya Wezareta Berevanî ya jî parastina Sûriyê bibin. Xwe ev gelek dengo bixware anî gelek ji xweberiya wê şerrekî mezin jî qewmî lê de encam da agirvest hate ragandin û rêkeftin hate kirin. Ji bo nîqaş û gengeşeya zêtir li ser vê babetê mêvanekî me heye birêz Diktor Rizgar Qasim serokê tevgera nûjen a Kurdistanî li Dortmund a Almanyayê li gel me ye. Diktor Rizgar silav û rêz spas ji bo vê derfetê. Silav û rêz ê baş. Gelek spas. Temaşevanê her bijî. Destpêkê dixwazim vêna bipirsim. Niha bi giştî rêkeftinê hatiye kirin. Hinek ji endamên ewlekariya yên hikûmeta Sûrî derbasê bajarên Qamişlo û Hesekê bûn. Tana agirvest berdewam e. Lê li kêlekan wêna jî hîna dorpêça li ser Kobanî jî berdewam e. Hûn bi giştî ev pêvajoya rêkeftinê û rewşa nihaya Rojavayê Kurdistanê bi giştî çawa dinirxîne. Belê dubare ê bar baş. Rast e. Bi vê rêkeftinê re mixabin heta ana jî ew dorpêçbîna li dora hawirdorê Kobanî berdewam bin. Tiştê pir xerab bi partiyê bi rastî. Ji bilî milletê me yê Kobanê ê li wir ji gelek xelkê me ji aliyê Reqa û Dêrhaqirê û aliyê Efrînê jî derbasî Kobanî bûnin. Ji bilî vê yekê jî rastî heta ana yanî gelek caran jî meanî ziman ek iltîzama pê rejîma veguhêz yan desthilatdariya veguhêz li Şamê bi rêkeftinan nebû. Tecrübe hin tecrübe li doxa me hiştin di vê yekê de yanî ji dehê avdarê bigir rêkeftina bi çêbû di navbera General Mazlûm de û şerع de û di yekê Nîsanê jî ji bo meselê Şêx Mexsûd û tarên Helebê Şêx Mexsûd û Eşrefiyê lêqulupandina sisiya pir xerabî jî bêguman xwar anî rêkeftinek hebû li aliyê Dêrhafirê hek hêzê me ji wir vekişin hêzê qesed lê iltîzam wê yekê nekirin gelek hevalê me li wir şehîd ketin û pir xerabîne xwar anîn yanî dilsoziya van kesan bi rastî tune iltîzam jî bi rêkeftinê tune yanî sozê didin jî lê diftilin. Ji ber vê yekê amaca xwazim amacî vê yekê bikim yanî vê gotina xwe de bixwe heta ana jî ew guman hene derîna me de ez wan gumana hîn dibînim wê berdewam bin li cem vê desthilatdariya veguhêz li Şamê yanî ew ciddiyeta wan heta kîjan dereceyê me dî berî çend roja ew hazîrbîna komployek mezin hazir bibû ek êrişek mezin li dijî Rojavayê Kurdistanê herêma Rojavayê Kurdistanê pêk bê bi komployek mezin hebû bi piştevaniya Tirkiye bêguman û heta hêzê Tirkiye jî istixbaratê wê di nav wan de hebûn li aliyê Dêrê û heta Şeddadî jî معلومات yani tekezbûn ji bo vê yekê hebû lê gelek dera ewlê dera gihabûnî jî Tirk wan bû li ser erdê. Ji ber vê yekê jî heta ana tiştê ê gumana peyda dike li cem min ez bixwe wek migo ez şek hemû gumanê me bilindin ek heta ana mesela ew xîtaba fitnê û kerahiyetê jî al beramber gelê Kurd
جعالی جماور و آلیگری به سلطان و گوهز دستلاتداریا و گوهز شامی هی نسکنینه يعني وقت جدية كابات نارينا مدة ودستلاتداریا و گوهز قريبو بانجكي لوانكي هك بسكنن ايدي ركفتنك هي ام خوازن مسألة باشتيانة وديالوج چاره سر بكل لی جالی کی دبیره کفتن جالی کی دیجی براستی يعني إيريشك هم راجهاندن أوان نسكني هم جي جماوري بوان جريداي آلي جري واج عشائر أو غير عشائر هذا هينجي وان قفال قال لي كل رجاباي كردستاني دخون مخابن يعني ام دبيجن مخابن جبر ام دخوازن افري كفتن بنقها باساسك بالشارع سريك دم دريج يانجي الشارع سريك بنقهين رجبو ابي بروسيس سياسي قشتين سوريا جي وجبو ما في قال لي كرد ومسوقر كنا ما في قال لي كرد وتشهر بيدانا بدنا برا كرد وعرب ده او قابك باش بو هك يك نبو لي ام بهيبين بردوام ببي اسكارم بيبيج بله باشا ما مستانها قلق علي بحثا فينات كن قلق شنو فكارجي فينات النخين بيجن ريفا بريا خوسر ياجي ام بيجن بقشتي دا صلاة الرجافاي كردستاني نچار بو كو افري كفتني بكاش بركو ايدي يعني هم اصلي ايريشا زيادة ببو هكنات جبر دا صلاة سيزدس زيادي سيزد چارده سالان دا دست كردان دان لباكور روشلاتي سوريا هبو دویا بو پارا کردان جوینا زیاده تر به اون وینا چاود نرخین گلو کردان کاری بون دست کفتین جوی مازن تجی به دست بینن بگومان مادکاری بو دست کفت مازن بیتر ام بدسخن براستی برا ام زلال بن يعني ام دما ام شروفي سياسي ونرخاندنا ك رياليست ام بكن واقعي ام بكن سياستها كرديال روجافاي كردستاني بيكات کت گلک شاشتی هده ده نابابان چنده 15 سالاده او شاشتی جی بدميره نهات علاج كرن معالجات يعني نهات دياغنوزك سراس نهات كرن وعلاجك سراس نهات كرن از بخوب زلاليت بيجن برپرسيارتي ناقل برپرسيارتي آرخستني سياسي روجافاي كردستاني يعني از نمونه بيجن دما حتى بشار الاسد اللي صار دستلاتداريه بو اوبوزيسيونا سوريا ابناء ائتلاف هبو تركيا پشتوانیاوی با جویجی ترکی يعني وقت به سياسات خوش تركي ذكرن بشك كردا بشك ياس هن احزاب قال لك احزاب بنابي انجمانا كردي يعني انا كسيد نافوان دابو ولدج دستكفتي قال لي كرد دبل سي ائتلاف تكارت كرن اب آلية دجي ريفا بريا خسر و احزاب ريفا بريا خسر ودستلات داريا ريفا بريا خسر الشاشتي اما بزلالي شاشتي اما جي هبون ما دوختي ويد ما نكاربو ام دياغنوزك سراس بكن وحتى ام چاره سريك سراس بكن يعني اوان هردو آليات بقشتي احزاب سياسي برپرسيارن ملت حرتم آماده بو ملت اي آزار وزحمتي دكشان ملت باشا دكتور هر دناف قوتني تدا براسي چما تانا اف بارتيين سياسي هم جي يد صلاتي هم جي انا كسي هم جي ريفا بريا خوسر جي بيدي تانا هاب اوايكا فكري در نكتنا بيشيا قل رخنا دايني خوبدن انگو بنيرينا تا ايدي نها ندرنگا جه هنك بابتين وكا رخنا دايني را يعني او تشتكي درن تنه دما مرا نرخاندنا سراس بك مرا برسيبداري دافازي قال له خبم بله مرا شفاف به صريح به راس بقال له خبر تشكي درن تنه از بورم قرك جميج دل او يكابو با يعني انا دي ساجي مخابن كما اما جاب كيكر جبر انا دي ساجي ام مترسيك هي يعني هم بالا قبل ديني روجين داوي قال لي كرد السرانسري حشر بشن كردستاني وجيهاني بو يك بيك روح
بيك إرادة پشتگirtiya Rojavayê Kurdistanê kirin dema xeter hat siyaseta a Kurd bi giştî wek siyaset em bêjin nimûne Başûrê Kurdistanê jî Bakur Rojhilat her giş bûn yek yani lê mexabin dîsa ez dibêjim ana piştî piçekî sisbûn ew xetera êrişê li ser Rojavayê Kurdistanê di fikr û ramanê hin kadê dibêjin çû bêguman êm ez nevêyekê re me hin jî xeter heye prosesa Sûriye dû dirêjê prosesa mafê gelê Kurd û qediya Kurd li Rojavayê Kurdistanê li beşê dirê Kurdistanê jî dû dirêjê proja a guhartinê hatiyê navçeyê dû dirêjê gerek em bersîvdar bin jêrin lê mexabin ana dîsa jî piştî ev rêkeftin çêbû piçekî nefesek çêbû dîsa jî ehzabê di Rojavayê Kurdistanê êdî embara xwe dinê dîsa vegeriyan wek berên nakokî peyda dibin yanî yekhelwesiya Kurd çêbû di konferansê 26 Meyê de hek komîta jê çêbû karibin berê xwe bidin Şamê danûstandina bi desthilatdariya veguhêzirê li ser mafê gelê Kurd û pirsa Rojavayê Kurdistanê bê nîqaşkirin bê misûgerkirin di distûra Sûriyê de mexabin îro em dibînin dîsa jî rêveberî alîkî danûstandina dike li aliyê de jî berî sê rojamedî encûmen jî bêyî wê yekhelwestiya li wê yekhelwestiyê vegere ew jî çûn Şamê danûstandinê xwe bi şîbanî û şerê çêkin بله ev cê mexabiniyê yanî millet nelbin dîbêyî millet hêviyên millet cûl û mastirê ji ber millet îro bi zeralî millet gavine li pêş ehzaba avêtin di ev rojên dawî de çûn îrada millet li pêş îrada ehzabê siyasî bû em bihêvîne ehzabê siyasî îdîbeyekê nas bikin û xwe bibînin wesîle bersîvdar ji daxwazê gerre ev tecrüba me 15 sala heta ana û nakokî gerek bibe ez bawerim gerek bibe dersek mesin ji ber îro çawa gelê Kurd li seranserê cîhanê û siyaseta Kurd li hesê beşên de piştevaniya Rojavayê Kurdistanê kir bêguman عمقekî استراتîjî heye Rojavayê Kurdistanê عمqê استراتîjiyê bi van destkeftiyê xwe ji bo demê pêş ji beşê dinî Kurdistanê re ye ê beşê dinî Kurdistanê jî isbat kirin rastî taybet Başûrê Kurdistanê jî ez dixwazim amacê vêyekê bikim isbat kirin hek ew bersîvdarên ji wê عمqê استراتîjî re ye ji Rojavayê Kurdistanê re çi Yekîtînê Şimalê Kurdistan çi partî çi milletê Kurd ragihandina we destê wesa be yani ez dixwazim vê jî destxweşiyên we bikim li siyaseta Başûr jî bikim û li we wek Kurd zat û ragihandina a Başûrê Kurdistanê bi gelemperî bi giştî xizmetek pir mezin kir ji ber wê yekê jî em gerek bêtir استراتîjî meselê em van muwakeba van guhartinê êd menteqê bikin em bêtir استراتîjî bifikirin em bêtir karibin di hundirê van guhartina de Kurd faktorekî mezin be îrada gelê Kurd faktorekî mezin e lê em wek siyasetmedar wek ehzabên siyasî em karibin bersîvdar bin yanî gotinekê dibêje hebûn ji kêr dimîne ji ew kesê karibe xwe biguhare karibe muwakeba guhartina bike hebûn ji wî kesî re pragmatîk lazim îro ew pragmatî li gor bercewendiyê Kurd gerek pêk bê û li gor zerf û qonaxê em tê li derbas bin di nêrîna min de ev yekem care di dîroka Kurdistanê de ji 100 salî û vir de ev yekem care hek derfetek mezin hatiye ji xwe di 2023 de Başûrê Kurdistanê ji piştî hicra milyonê not û 2023 قرار فرنسا pêk anî li me 688 destkeftînê mezin li Başûr bû ana em derbasî qonaxek dibin hek Rojavayê Kurdistanê jî di wê qonaxê derbas dibe gerek em bersîvdar bin em karibin misoger bikin êdî
بفكروا رامان النيتوي بفكروا رامان وديناميكيا استراتيجي ام غافا لبر فيكي وان غارتنا بابيش. بله باشە دکتۆر ڕزگار gelek سپاس تو بەڕاستی gelek mijarên pir hestiyar nirxandin hem daxwazê gel hem helbêsta partiyên siyasî divê çawa be gelek mijarên hêja bûn dixwazim vêna bipirsim niha piranî gelê me Rojavaya Kurdistanê gelek cara dibînin bi rastî ji vê projeya biratiya gelan gelek acizin yani rexne dikin her çi qasî ku yani ez nabêjim baş e yan şaş e لێ کورد و عرب در ڕۆژاوای کوردستانێدا تێکەلن لێ ji aliyekî ve we behsa بۆ نمونە ئەنە kesêjî kir ku serxwe diçê û ئەنە kesî jî peyê dê rexnet dike desalatên rêveberiya xweser rexnet dike dibêjî ew jî nein em rûnên bi hev re vê desalatiyê parve bikin yekdeng biçin Şamê ji aliyekî din ve jî gel vê rexnet dike yanî vê daxwazê dike dibêjî êdî em yekêtiya gelê Kurd dixwazin وشخوما إيرو ديت عربين لحسكي أم نبيجن هميجي خرابن لقلك جوان در كاتبون دقوتن دما أجر در فتج مرات بي أمي ورن بو جهاد في سبيل الله وأمي كردان بكوجين يعني راست قفت كرن براستي چه أركي لسروان حزب وبارتين سياسية لروجافاي كردستاني دفي قافي جدي باويجن جبوي كو إيدي خدي لقلي روجافاي كردستاني دركون وق قافن شينبر أز دبيجن ما مستا يعني مسألة أبقفي أنا بقدم أماجة بيكي كرهك قفن جاليوان آلية طرف دل السر قال لي كرد وهبونا قال لي كرد استهدافتكن وجودا قال لي كرد استهدافتكن مخابن يعني ببورين هكاز قال كي شفاف بم صريح بم في برسيبا برساودب مخابن هين حزب روجافای كردستان جي كلاسيكية خود در نكتن براستي يعني از بصراحة يعني براستي بيت بيجم هين نقارن نونرتيا إرادة قلي خو بكن أم تبولو يعني جبر حرتم أزبيم خير خودير هك وخزيا وهيفي باك حزاب سياسي باستثناء لروجاوای کوردستانی اراده خوش اراده گلی خو گرتمان و اراده شربان خو گرتمان اراده شربانا پر بلنده اراده گل پر بلنده اف یک اثبات بو لی مخابن او رنگ کلاسیک جهشمندیا سیاسی کلاسیک هین احزاب کرد براستی جوی قلبی در نکتن مخابن تشتي إيرو تخوستن وقت بيقادم وقو مع بيكر أو ديناميكيا عقل واقعية رياليست بشكي بفكرن وقاربن جطوباويات دركبن جي كلاسيكية دركبن جارة يكمل تحالفك والسونك دولتي بدهان دولة إيرو جي قروج أباي كردستاني دي تبون لأحزاب سياسي نقاربون برسيف داري قالي خو وما في قالي خو مسألة براتي أقلا يعني إيرو أم بيش نبيش تعريب يعني أب تعريبة منطقة رجعواي كردستاني سياسة التعريب لور بيك هاتن شخوه جماري عربا زيدا كرن دما ريجيما باس وبري ريجيما باس يهات وبيشتي ريجيما باس مثلا حزامي ومثلا احصائي ومثلا قال لك سياساتي قريجي راسي زمانه بيك اني او بو خنجرك حميزه برسا كرد جبرولوجي هند بين كرد هن جونديت كردن ياك عربن لنايوي واتي ام تجاري شو قال كرد دجمناتيا قالين دين نكريه دجمناتيا عربا نكريه نل باشوري كردستاني نل روجافاي كردستاني ما دجمناتيا عربا نكريه ليه حتم ما تخص اشتيانا اموار يعني كل لي نايوي واتي هك ابراتي لسر حسابي ما فيني تويبه لسر حسابي بشكي روجافاي كردستاني به يعني إيرو نتوا كرد لروج سر خاكا خوي ديروكيجي عندك لروج آواي كردستانيها كردستانا مصريها ترجكرن بشي بتوجي روج آواي كردستانية أو كمنت أو يعني مكونات نامدد كارن فكر راماني كردستاني
اوجي بيك بين اما وقت بيش الجزيره العربيه قال لك راسيزم وان بهاي في درجه يعني حتى هن راجهان دني اي جريداي دستلا دريا بغويز الشامي قال لك جوان قلتنا الجزيره العربيه بيك تيرن اف راسيزمانا هاي استك بلند اف فكر راماني راسيزم هم بريوي فكر راماني كردايتي وكردستاني جرك ام متمسك من بي لي مقابلي النايوي واتي هك ام شو ام دجمناتي عرباناكن اي دجمناتي باش مزن او دكن جغيري عربا سورياني جي هن الجماعة ارمن جي هن جرز واحترامين يعني باور بكن شاور لباشوري كردستاني جيانك آشتیانه بقال كدرة نابا قال لي كرد جيان كل رجع واجي وساية لديسا امنا بيجن براتيا قال سياستك شاشه ليه جرك نلسر حسابي ما فيني توي ايه قال لي كرد بله باشا قالك سباس ام ورن سر بابتي مسألة ناف دولتي شخو روجا بوريا شفا بوريا بيجن فرمانداري قشتي زين سوريا ديمقراطيك برز مظلوم عبدي اللي قال وزير الدربي فرنسا لها وليري جيفين كيرن إلهام محمد وروهلاد عفرينجي اللي قال وامبون بنيرينا وار رولا فرنسا باشي مورد سر امريكا لانها بحثات خوازم فرنسا بكل رولا فرنسا في قناغي وقناغي بشتي فينا لسوريا وروجافاي كردستاني دي بتش اوايبه تكلية فرنسا وەک دەولەتێک ئۆروپی لەکێلەکە ئەڵمانیا سەرکێشایەکی ئەوروپا دکە وەکی دەولەتێک زمانی خود پشتی حربە عالمیایەکی دەولەتێک ئەمبێژن سووری دەهەبوو ناوێ سووری دەهەبوو فرنسا خودبینە خودیە سووریە خودبینە مەساڵحی وێ بەرجەوەندی وێت سووری هەنێ وەک كم تيدم نسبة برسا بودرة فرنسا رولك ديروكي رولك بر جرينج ليستية جالي كي دراسته او تقسيمات تشيبون بشتي حرب عالمية وهالوشاندنا داقر كريا دولة عثمانية دي منطقة دي فرنسا وانجليز نافشة باركرين دنا برا خود يجي مثلا اتفاقیه سایکسمیکو و چار کردستان و چاقی دابش کرن بشک جیبو فرنسا آلیک جیبو لی پشتی وی براستی فرنسا دشورشا باشور کردستان در رولک پر گرنگلیس پشگرتیا گلی کرد کرد بینکاد از باور آماجه وی که کرد و بریارا شاسب حشته و حشت بشتي سالي نوطي التسعينات هذا دما بشجري كرود مجلس الامن بشجرتيا كردين باشوري كردستاني كر او جابك بر مزنبو باندورك بر بوزيتيف بقراني حتى صدم هك دسكفتيه باشورجي بدسكتن لروجافاي كردستاني بشتي 2011 و پشتی دامزراندنا هیزی ما و دامزراندنا ریوبریا منی چه بو هونجی دزانین هر کس دزانه دولتا یکم رولك پر ایجابی پر پوزیتیف لبرانبر کردان لیست و حمیزه خوش کردار بکر فرنسا بو يعني ده جاران اليزي وسروكيت فرنسا حكومتها فرنسا بيشوازي لرايدار سياسي وعسكري مكر حتى انا بردوام دوي كيد نارينا مد از بخوا بشتراستم شي فرنسيا هك دل سوزن د بشتوانيا خود جبومه اف چونا وزير دربه وروجي سروكي فرنساجي سروك فرنسا جي ماكرون ببرز جنرال مظلوم عبدر آخری بو و ایرو وقت دو وزیر دربجی اللي باشور کردستانی بو به كاك مسعود رو بسروك هرمير كاك نيشيرفان رو وبجنرال مظلوم
بريز الهام احمد ورجلات عفرين رونشت هبديتنا او براستي بشتواني كردجرن جبر تانية ام بيشتا خو بدن امريكا بريجي قالك جارا ما قلتي يعني ام بيشتا خو يعني وقت انجليز دبيجن دبي ده هيك تهب نخسل كده يعني ما از باورم كيمانيك ما نوعا ما دور دجي هابو وك بين كادم اما جبهه شاشتيا كر تفاصيل وشوا سر نسا كريم بيوستيجي بيتنا انا بله ليكجي كمانياجي يكجي كمانياجي هك ما بشتاخوا تاني بامريكا بجريدابو لدي ساجي جرك بديناميكيك دبلوماسي بيتر علاقات وي شاغيتي كلي بيتر بفرنسا كويرتر بابا نف فرنسا تانير وكي ديجي لي فرنسي فاكت رولك برمزن دليزن وهي مني از بزلالي بيجم وك دنابا كاري سياسي دي هي من برمزن د جاليه فرنسا بله باشا دكتور قالك شوفكات بحثا فيناشي كان هرچقازنها فرنسا هول بدات لسوريا يعني جوهارتنان چه بكاش بركو يعني روشا سوريا بر بآرامي ببا لبريارا هري داويش ددس امريكا دا يعني دفي حياكو امريكا هني تشتا ارينكا بلكي دولتين اوروبي نكار هون فينا تشاودن الخين يعني يعني رولا امريكيان از باورم امريكا دريان ونري خد توم باراك حكومتها امريكي نبقشتي يعني دريا نونري توم باراك خرابيك باش حتى اصلك باش خرابي كرن مداخله امي فرنسا انا بشك بفي رنجي خورت انا تخوازم مداخله كخورت بك او وي باش بو از باور ناكم حتى استاكي حتى استاكي هك امريكا والديش بسكن نا جبر فرنسا جي رولا كوي وك مجو رولا سركه هي دنابا يكتيا اوروبا ده قلتنا يكتيا اوروبا جي هي بشتواني از الجوردانو ستاندني ماجي بشتواني جبو فرنسا هي جاليه دولتين اوروبيه جاليه هن كس هن لوبيان ديجي الج دربي اوروبا وش دربي اوروبا بشغرتيا فرنسا جبو فيكي جبو لفاوي دكن امريكا دي از باورم دور نخ امنك يعني امقارن تيكي جبيجن او مسألة ايراني انا مسألة دي بوهرتني سياسي تين نافتين منطقي امريكا تاني خب مسألة سوري تاني مجول بكم وباندورك سلبي انعكاس سلبي ويلي بقارن جبر ولو جيد خوازن بروسيسا سوريا بقدينن درباسي مرحلة ندب بنج بوهرتني هاتن روجلات انابين جبر وي كيجي از دور ناخم هك فرنسا دوية كيد نابرا في مرحلة انتقالي نابرا مرحلة سوريا ومرحلة لدو سوريا ببر پیشکتنی دنی چه ببین دهندوری به بحرتنی ده هک رولک پر گرنگ بیس پارتن بو فرنسا يعني جبو مسئله بله باشا اگر ام بحثا تركيا بكن جبركم زانن تركيا براسي قالك رولن نباش ليستيه لسوريا دا هون رولا تركيا چاود بينين يعني دي بردام بلسر رولا خوي نباش لسوريا دا ولهمبر فينا دي اسرائيل بتش اواي تف بقاري يعني مسألة تركيا أنا تركيا بر دما ترسيك بر مازن دهي تركيا هم بالا خبدن سياستا تركيا جدس بيكي ده بري بويرن لدركبن سوريا تركيا پشتوانيك پر مازن دكر و تيكاليه پر خرط بون بمنظومة اخوان المسلمين العالم ده تايبت دولة عربية ده او دخص وان بك وسيلة بو بيك انينا او بيجن ميثاقي ملي عسمنة المنطقة منطقة او خونيوي تيفا عندنا عثمانية تيفا اللي بيشتي دنابا بهارة عربية او بين قوسين يعني نابا بهارتين منطقة بتشيبون
تركيا بر هيفيكوي هبو هالدريا أحزاب الإخوان المسلمين شل مصريبة وقت مرسي جها سرد السلال داري شل آلية ليبيا به شل السودان به شل تونس به دخوست دوي كده دوي مساقي خوني ملي بيك بين اللي بيشتي أو خوناوي هات هالوشاندن بهالوشاندنا مرسي به بهالوشاندنا منظومة إخوانا بالتونسي الدولة العربي بكشيا او خوناوي بكشيا اللي دي ساجي تنتربو او برفرابونا خوناوي نبيك بيك بين تنتربو خس هات قلبي جهه خلقها سوريا هك كاريبو دريا دريا او ميراثتي ويها بو بجتابانيا داعش ودرباس بينا داعش دولة اوروبا وحمل جيهاني ايه درباس بون دريا مطار اسطنبول وانقره ولور او پروردكر شاندن سوريا دورد انا هيفيوي باسمانيا او ميثاقي خوني ملي بيك بينه اطماعي ويني استعماري الآلية السوري يعني جي قال لك جاري هون بين الرايداري وان بيجن موصل ونظام حلبة ونظام كوي او رولا پر خراب دليزه لارمانجا يكم تركي ام باش زلال بيجن وام بزلالي بيجن بله ام بتركي نين خاباندن ترك ارمانجاوي هبونا قال كرده يعني قال لك دبرسن جبوت شي ترك ناي چاره سريه ترك جبوت شي مثلا نزيكي برسا كردنا بس بزلالي يك زاد يك دو يعني كل كلتوري حت كلتوري وانج كرداد دزن تاريخ خوش كرداد دزينه هر تشتي خوش كرداد دزينه جبر ولو وجودا كرد ارمانجش تركيا دما كرد ببو قديستاتو دما كرد ببه دستلاتدار ورزقار ببه بشك باشور انا مثلا رنگكي فيدرال هي روجاباجي رزقار ببه بيتشك او ببه او دبينن خطرك هبونا كرد خطرك مازن السروان جبر بيك يجي از باوا ابيك اددوا ما ترسيك تركيا مازن هي جبر ابو هرتني هاتني منطقيه يعني ده بروجا روجلاتا نافيني نهده ودما دما تيغو تند بسايكس بيكو ايدي قديا ساليا وي درباس بو قديا بروجاك نهده سبيكريه ترك باش دزانين بيشتي ايراني و او ببا ارمان جوان بو هرتنارن از دور ناخم بگومان هک ترکی براستیجی و بب آرمان جبر چه دولتین kolonyal dagirker جالي كي جالي دي شي دولتا لسر خاكاوي قال لك نيتوهبن دفي دابش ببي يعني شد هند جغرافيا هيده هندري وي جغرافيا دي دابش بينك سيستمك نه جي حكومات شي ببي نجرنجتي يانجي بتشبرنجي اوتونومي بتشبرنجي فيدرالي او ترك قال لك ما ترسيك وان هي جبيك او سيرا يعني ترك حساسيتها جاليه ضد نابرة تركي وتل ابيب ده دولتها اسرائيل حساسيتك ابدا ما شو حساسيتك كرمزن حتجيها استكي بلنجي از باورم راست تيكاليه وان هنه تيكاليه تركيا واسرائيل هنه شخد السياسة دجمنه ثابت تنه هوالي ثابت تنه لدكاره 24 ساعت دجي حرتش بيجو هرتن او استا بلندبونا دجمناتيا تل ابيب وانقره جهبره ايرو شركي خفي هي دنارينا مددنا براوانده يعني نمونه از بيجم هفديتني واني هفديتني دولة إسرائيل وبحاضربونا أمريكا بسلطة وجهزرة ده سلاداريا وجهزرة لباريس تركيا تنبو ليه حقان فيدان حاضر بو لنب بشكل رسمي جبو إدارة مفاوضات دانو سندن أبكدنا برا ده سلاداريا وجهز آشامي وبإسرائيل وبإسرائيل بله يعني مبسطة مش قوتني أوي هك بروژه نه هند منطقه ده سه پروژه هند هفدو ناگرن بله
تركيا وإسرائيل هبدو ناقرب يعني جاليكي ديجي او بروجا روجلاتا نافيني نه ما جا بيكر بين كاده بيشكي مساري وي هاد جوهرتن جريا خدركت توم باراك وإدارات ترامب أو جرياوي درخصن وأب نجر حتيا جير حتيا تركيا وأردوغان واللي نجر حتيا دولة إسرائيل بو ولوبيا يهودي بو لأزباورم و جبر صفقان مسألة بري مالي اقتصادي قلق شيبو أو مساري دركت ليه خوندنا مش مسئله رو و وگر مساره خواه او پروژه روجلاتا نابین بله یا برجواندی گلی کرد و دنابا و دبی بشکل کی سراس و وگر مساره خواه پیشتی پیشکتن نرین آمده شو اسرائیل لسر شغل دولت اسرائیل باش لسر وی که شغل هت مسار وگر ریا خونی اساسی ترک هول ده بردوام به او ریا انا قرتن توم براكو اداره امريكي لليفا كونغريزي وعاملكي مهم به وباندورا لوبي يهودي ولسر كونغريزي هبدنا رينا مده وكونغرس والسر اداره امريكي ترامب جي ترامب وهبه هك بقر مصارف افغارتنيد منطقه دي جسالين يبري حشتي سالي حشتي وبيش سالا هاتبو دانين وفقر مصاري خو ام كرد جرك ام استراتيجي بفكرن ام فاكتورك بين جوي مساري بله او مساري هاني ام لسر بشغله بله بهذا يفوا باشا gelek سپاس برز دکتور رزگار قاسم سروکی تفگرا نوجن آ کردستانی لدورتموند آلمانیا لگل مبوی gelek سپاس بو اربشی بله تماشا کرین هجا ام ببی آواجی هاتن داویا پروگرام خوا وی خلک خویا ریا کردستانی لی بریا کو پروگرام خلاص بیت خوازم شتی که به کورتی بیجم گوتنی که کردان هیا بجه دجمن باو کالان نابن دوستی لاوان یکو جمرا دمینه تنه اراده میا نتوائیه یکو جمرا دمینه تنه خوشکو برین من کردن لهر دبرا کردستانی یکو جمرا دمینه تنه کردایتی کردبون و دایگ نیشتمانا میا حزب پارتی و ورن و بچن دیپلوماسی دی ورن و بچن و بردوام بن لی یکو پشگیری میا یکو هفشانی میا یکو لقل مدمینه حیا روژا کو اف عرد و اف آخ بمینه ام کرد بخونه بروی دوی ام همی جا آخا خواه جبراتی آخوا یا کردایتی جنت هوبون آخوا خودی درکبن حیا خلکی کردن شاد بختور آزاد بشی